This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Kurumzari Times of Manipuri, the morning talk raising the voice being Tabi Puno Putaram Uksari, Ngasi, Manipur the Pony pouches in the Karikaram Pound, Maru Pow and the Pony Abdu, and the being Taminasi. Huyelan powder, Yauriba Pausing sea, no Surakpadagi, Harau Rubasu till Amok, Tasilak Padagi, low missing coke the could hapnare have a pausima. Huyelan powder Yauri atopa Pauma the paramilitary force, Tamnabu the state na hen, Vesan Putolagani, Hiba. Wapam Simasu Yauriduga, Chinglemba, no main cap no hat, Kibiki case charge hearing, Pangto Cre, judgment reserved to Cre, have a pausima, Whale and Pau, Marueva Pau, Oiri. Matanga, Lamjingba Times, the Yauriba Pau, see, craft entrepreneur, traditional craftsmen ki conclave, Panto Cre, Manipur entrepreneurship culture, Mathautari, Haiba, Governor Wapam, engineering, Singna, Lambigi assessment data, low with the Chickson Sea. Haibat Minister TH Vishojiki Wapam Ko Tawduna Pongli Duga Food Safety Department na Niam Kaina Yolamba Chan Thaknava Polam Kaya Pagat Kre Haiba Wapam Simasu Lamjingba Times Yari Topa Palm the second Nipu Kudingi Wakal Lena Narva Mioe Amamam Suicide to with CD Haiba Advocate Indiragi Wapam Ko Tawduna Lamjingba Times Singasi Pongli Matanga Naharol Gi Tawdangda Handicraft, Hibasi Miam Gipunsi, Mahing Amasung traditional art preserved Taunabagi, Maruiba, medium Amani, Hiba Governor Giwafam, Topapam, the Babisnagi KCB Ida, Piket Tragadi, Tamaban Pumba Sinthalipagi, Kongjang Changsi Legani, Hiba Pausimasu, Yauri, Atopapam, the BJP Gi Walker, Amana Msugi volunteer Ama Pukre, Hiba Simasu, Yauri Dogi helper in a Tamba, Nupi Machama Bumi, Tara Manga Changduna Puki, Hiba, Keski, Taram the Suba Sakigi statement. Magistrate tapi kre habasimasu naharogi tawdang nga si maruwe paw na yauri matang Shanghai Express the wari sanarakpagi waroi tongan wa phiral constitution gi phirep hongde haiba NSNIM gi wapam ko tawdana phongli aduga entrepreneurship promote tawna nomagi oiba conclave pangthok kre haiba pawsimasu yauri aduga topa pawmada sana kg manga amadi yamlaba WY tablet sing pha kre habasimasu na si Shanghai Express gi maruwe paw na phongli Madang the Sanalebak the Yauri Pausi, Saugut Pina Bawat Pana, could have sing Awaba Mayona Duna Lakpani, have a governor Wapam, go Toduna Pongli, Toba Palm, the Ikang Tokibana, Kaitil Singda, Yellow Nga Sing, Nintina Uba Pangre, Yellow Nga, Marang, Kahana Balenga Ki Tosil, Mahiyan Ba Ngamdre, have Wapam Ma, Yauri Adu Topa Palm da. Param chumda ba achata ki polam kayamrum phagat kre haiba simasu yauri duga rimski thodok JC gi mihut singna chief minister unakre haiba sanaleba ki pau oina phongling asi pokna phamda NSNIM ga garang dagi amuk hana wari saba haukre haiba wapam sima court tawdana phongli koi box laga phongli haiba tare governor na noma gi oba conclave haudokre artisan singda anoba kaithel gi masak takpi gedabni haiba wapam Paladunang Pona from the Pony at Pound, merger agreement, Amasum Manipur, Purki, or Libas Saktam Nimatang, the Kana Nakre, Atopa Paumada, Ahal or Sing, Lukrabi Sing, the pension Yentokre, old age home, Amasana, Nabatawang Tauri, have Emily Govindaski, Wapam Ko, Todana Pona from the Pony, Irei Bakta, Bibisna Misi, CBI, the Sinatra, the October Taramari, the Kongjang Changsinba, Horagani, have Wapam Sima, Irei Baki, Marueva Power and Pony, the Nupi entrepreneur saying that Tauna Piduna, Handloom Handicraft, Kipotok, Hena, Putokna, Hotna Sea, have a Governor Gi, Wapam, Go Toduna, Irei Bak the Pony. But on the HL Express, Yauri was saying, engineers sing na lambi thong sem sabada yamna checksin na data collection tawudabani apiba matamgi manungda loisinna ba honagadabani haiba minister TH Vishojagi wapam ko tawduna pongli to papam da food safety gi rule angakna yolamba polam sing parks and phagat kre haiba wapam sima suyauri child friendly police station hangdo kre haiba maroiba pawai na ngasi HL Express ta pongli Nasi Ponariba, Manipur Pony, Maruiba Pausing, Sigi Matang, the Kananabagi, the Makozik studio, Linkston and Libirisi, FEGOCTA, General Secretary, Tamo DR.N.SOMENDRO, Tamo Taramokse. Tamuyan, but the Governor, no Magioba, handicraft artisan singi, conclave ama.
पांगथोकपदा थंबीख्रिबसी मणिपुरदा एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर मथौ तारी अदुगा कोई खुहैबसिंगसी लमजिंगबिनबा कोई के हाइने मोगी सेम सारिबा पोथोकसिंगसी निंथिना मार्केट तौनबगी खुदोंग चाबा लैतबना मखोइदा कोई गायनी खुदोंग कोई चाखोट पंगमदबनी मनो मार्केट निथिना पिबिरगदी चाखोट पंगमगनी मणिपुर इकोनॉमीदा अचौबा साफु म पिबा ngमगनी हाइबा गवर्नर की वाफम हाइजो तारे कमु तामु कमानी येंगबी हाइबा गवर्नर की वाफम सितन थमबी यामना नुंगाई खोइ पुनिंग थोनिंगाई ओइ हाइतारे मणिपुर से कोई एंटरप्रेन्योरशिप की होय ngarang atopa paw amada so khoi gi manipur na wang problem dam sida khoi gi small industry ha ga business service da khoi na wang problem da number 1 tain ha adu siam nuai ba mani do le ba amba chawkon na ba hona ba sida khoi gi hana le jaram ba gi entrepreneurship du ga anoba adu matang ga chana na hongdong jin to bu su yam da ka wai masina khoi gi semilon da economic phim phaga padana ta na khoi thabak pi ba do ga khoi gi culture identity so ngak put so what thoda ma loi adu ga khoi gi not less than khoi gi honorable governor na to bi ga minister biso yaw na sigi posima khanai ne ne ga khoi gi government gi oiba policy program na tra khoi gi lai be su si kari no adu matung da su kari gum khara entrepreneur me am su na su adu government gi side gi su kari gum khara torpada masigi congress na so bo mating ma pangani adu ga bna thamme wa pham su chummi problem khara lai hebisidi adu khoi na kan da khoi ne he khanjab si सुगम वाकलो लाख कान सिददी कोइना स्पेसिफिक ओइबो खरा स्टडी ऑब्जेक्टिव ओइबो खरा सु चांगी लाइबे सुसि करिनो दो कमाई तो यागदगे हाइबगी पोरमा हाना तोरपो सुम चथब नतब अदु मसु दरकार लै अदुगी मतुंग येंगदे खोइगी ऑनरेबल गवर्नर थमखि वाफम अदु ngरang कांग्रेस मुक्ति यान मतम चाबा मने थमजगे कोई गवर्नेंस थंबी की बा अनौब कैथेल मसक तापी गदबनी हाइब कोई की खुद हइब सिंग सिना सेम सारा इब पोथोक सिंग सी निंतिना मार्केट तौरगा मदु योननबगी मफम अमै खोइना मसक ताक थोक्तरगदी और मदु पिबिद्रगदी थोदोना कोई आर्टिसन सिक्सना तौजरी बा होना जरी बसी अरे मताबगी दुगुंबा कनो लैबनिना मणिपुर दे एंटरप्रेन्योरशिप की हौ सी kana लाए हायगसु खोइना सिगुंबा मार्केट की कनोमा मफम अमा कोई पिबा तंगाई फदे हाबगी वाखलोन दनि गवर्नर फोंदो पिखिबा तब मथंग कोई पोना फमदी एनी सेनाइम की ngarang amu hana wari saba hogre habsi box laga phongni sanga express su madumak yam chauna asi phongni haitare wari sanarpagi waroi tongan ba phiral tongan ba constitution hali nagagi oiba tongan phiral tongan ba constitution si gi phirep si hongba leite hadana koi sanga express yam chauna koi phongba thenari tabam koi naga peace talk ki waroi sin si almost uji koi last stage the final stage later e hadana adum ngangna raba ngakta ne adumapu naga gi oiba tongan ba phiral tongan ba constitution amagi taliba ju wafam phirep si hongde haina hairak pasida akoina kari haina yengba yage haibdu tamu katang thambi मसी यामना कुइरबदी वाथोंनी नागागी से कोइना अहानबद कोइगी मतमना फिजोना होरगना नागालैंड काउंसिल सेमबगा कोइगी निंगतंब नागागी लेबा अमा सेमगे ना हायरमे अदुगी मतुंगदगी दे कोइ इनेसना याम सेममे अदुगी होजिक लेनिबे से कोइ सही कुन हेना से वारी सानरगा लापने अदु मकोइना वारी सानबगी वारोइसनो पुरकपे याबसे कोइ बिफोर क्रिसमस की ममांग तौबे एना सु थम्मी अदुगा मदुगी मांगोइने ना कोइना नेशनल एग्री तरफतगी मखोइगी वन ऑफ द प्री कंडीशन हैबे तारे यानबा पुरगदी मखोइगी फ्लैग नत्रगा मखोइगी ब कॉन्स्टिट्यूशन से थमने हैबने अदु मखोइगी डिमांड होय डिमांड से थमबे याय अदु मखोइना इंडिया कोइना मुगी हपकान द हुजुजिक लेब पालबा सरकार सिगे खोइदी वन पॉलिसी इन द बेस तोबा से वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन लॉ अदु लागदी मदुगा दि अमुक ओना तैनबा मदि ओय अदु येंगसि जम्मू एंड कश्मीर सो खोइगी हाना लेरंबा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 सि लौथोगा इंडिया गोइना सेम ओइबो सिटिजन पीबा राइट्स मानबगी पोर अम अखलोम चंखलकपा अदुगुंबा गवर्नमेंट हुजिक लेबा पॉलिटिकल लीडरशिप से अदुना नागी तालिसना मदुगी मायोकनबा अपोजिट बक ओइदे हारगसु सिगी मखोइ तारपसिदे खोइना करिमान लाखदम खंगदे अदुबु मसे अमबु ओरे खोइगी वखलददी हुजिकी नेशनल आइम खदन तब मणिपुर गी लेबा अदुगा सांगि लेबा नतग अरुणाचल प्रदेश की सिगी वरोइसिन सिन मरम ओइरगा इफेक्ट तोरप याबा नतग एप्रिहेंशन्स लेबा सिंगसि खोइगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बसि खंगबिरगा स्टेक होल्डर मैम से स्टेट गवर्नमेंट की अहुम नागालैंड की यावरगा पॉलिटिकल पार्टी सिविल सोसाइटी नतग लेबा मैम से खोइगी वारी सि सानबिरगा मदुगी कंसेंसस ओबा पोट अमदा अखोइना थंबिरगदी तुंगोइना कोइना तालिबा कोइ पीस टॉक सु हाय मसी लॉन्ग लास्टिंग ओइबा पोरमा मदुई सागी नतग खोइगी लेरिबा स्टेट नतग इंडिया गी ओइना सु मदुगी पुनमगी अपाम ओइगने सेगी थाजै अदुगा मसिमक वैरकनबगी मदुगी इनिशिएटिव तो खोइगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अदु मणिपुर लेबा
government ki leadership adu political party atai na su masi khongtang loksang biragadi long lasting haba peace haba si Nagaland khatana tab imthang laiba sam Nagaland Manipur da su adu India go na su oiragadi madu yamna phani adu ga khoi gi pa madi hojik se khoi na su mi yang kan da peace haba si yam pa me adu bu peace ha ji porpa kan si da mi khara khaktagi natra group amagi natra state amaki peace warga atopa mafam natra lamdana madu violence natra khoi gi peace oil do wargadi aidi madu peace habida punba ma inclusive ma sanghaningi madugi mak porokna bagi hona basu akhoi gi Manipur government aduga atopa central leadership proposition on thamjage hai thamoin makha tan ko khangjiningi si leire iba phibam oire iba phibam haiba tare ikui kui dana chahi si loislak paswais ta naga gi pisto ki wario sin si ma final ama por ani haiba si haina rabadina maru ena khoi Manipur state ki oina su special assembly session gumba kauraga natragna all political party gi oiba hana dagi lowna lakwa pheb to mo hena session hanbagi tangai phadab se kadai phobol legi habsu abasida khoi gi civil society natra top political party adi ruling opposition lai bhai tare sinataba ruling party gi su chawi adu makhoina madu central leadership ki tana bigera natra khoi gi pale sarkar si gi political BJP haiba tare ko adu government su masigi matam chana haiba tare koina pamdaba thodok natraga nuaitaba kalmasi umkhana basi tholotana bagi madu initiative to koina in advance ta madu tana biraga lobiraga di whatever madugi yanaba ma porakpodo political party obi civil society obi natraga kang ko obi madugi yanaba potu puraga makoina government da central leadership ta natraga political party BJP leadership da thambiraga di madu makhogi su mathawni aduga khoi puna magisu yai phabu oini thamjage hoi tama mathang da khoi gi ngarang si food safety department na khoi tongan ba khoi niyam kaina haigadra lairiba param si thugairaga yolamba dugumba product mayama ma khoi phagat khri haiba pause masu yam chauna asi pause sing de yaunari hai tare kumai matam ni hujik si aduna khoi gi kaini sigumba phattaba adulterate toba nakana pojan jansin bagi thabak nakana expire bagi product sing si yuon bagi thabak si hujikti tanja se lauraga hojiti injala kadoi hai tare markets de sigumba timing sigum matam se da food safety department ngarang mekup na home sing sigum balakhat pirak pathabak si singthan ningai di oi haijeraga su masi koi gi kahani hak pa madugi leijeri ba lo aduga masi section thorang phanamak laukhale haidana su karbar tawriba singsina laloti tawriba singsina sigum khudong cha ba launa na bagi he ngai dana leiba se koi he theng nei hai tare masida koi kari apen pen de kitang thambigani o kanone koina miyam gi lenga haiba council di koi gi oi government agency concern authority leire ko adegi port yoliba business tor kambum leire aduga khoi consume toriba chari thaiba khoi praja miyam su alert obam change adoi khoina concern authority pi ba yai kai gi da cha ba thak pa se khoi gi hakchang ba port amani aduga tung koina financial implication jam leiba sadi chasan thak phatraga di hakchang na nuai tabna laina tinla polop kan sida khoi da su nuai tabu oibina khoi consumer sing da su alert ma change aduga toriba thabak to di amna phai aduba mase khoina continuous basis ta haiba tare ko mari kaim kan khoi mar mar de hek ta heba khoi gi concern authority to na smai food check to or smai faga khren hek ta ba adu ai wakhala de mase continuous basis ta tawba ma changi kai kan da khoi gi karbar wala na ta khoi gi service provider ba chinjak puthoiba kampuna su ma khoi gi business ki oriented oiba wakhal da khallaga ma khoi podu sikrege khanbagi adom da changjan ba su yaweba adu ma su thingba aduga ai khoina laingak miyam la si leirabani na khoina su chari ba thaiba khoina su section bam change ba do kaigumba khoina madugi paba natraga kaigumba ma thengaragadi niyom do lale natraga ma se kai haragadi khoina su khangan ba du ta de tongda dugumba pamda thabak sing du thengna phona badadi achoba thongda am lei ada aina hajaningi di sari ba yoliba port sing du da mi sing du da nataba government gi authority du nataba praja mayam khoi su punna tongminaragadi mase phaba moi ngi na igi okhal khanje yam pasaba wakalo ne tamon thabi su leiriba khoi gi lenga ke agency singsina phanamak madugi section thar lokhale hairaga su chaga doriba madu consume to doriba khoina miyam asina mekup na hom singaga di hen alert oiraga di madu pau du khoina leiriba concern authority du pb doini hai ta adana masi laiba hojik thamjagi duni kumai gi matam yoksala amina hojik dugumba potlam kayama mangi dorwa kayama khoi gi lalontik to singsina di madu injal horaga markets de madu gi mogi senong kitang do su phangong
ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯥꯍꯨꯝ ꯁꯤꯡꯕ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯥꯎ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯦꯕꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 14ꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯟꯅꯖꯩ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤ Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari adom gi leijariba sanada yauriba alloy amadi elements kaya gi chang marik chumna accurate quality amadi quantity ga loina na khanganba ngamlagani lamjingba jewelry na pijariba khudong chaba asi lobi hau adom gi sana adu sengi natraga sengde haibagi chingnaba du kokhanbiyo akupa marol gi damak lamjingba jewelry da lengsinbirau Lamjingba jewelry, good quality is our priority. This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Break ki matungda muka hana Times of Manipur gi the morning talk raising the voice being tabi punu butaramna kana ukcheri ngasi gi thorom dai kuinu nazal msi FEGOCTA gi general secretary DR.N.SOMENDRO gani tamu mathang da laibu zik baby sana gi misi gi matang da sem ke JC madi thamu men gi miyam na muk hana hana dai su demand tawdun lakpa case CBI da sinau haibasi lenga na su sinare sinadauri almost sinaragumani process kitang haure process kitang chathagado wali haibna chingba madugi kanosi am tagre aduma pu hojik lai phibam sidadi hairiba case si thangai sengna mak ko ga haitare CBI da sinabagi wafam oidabagi phibam amani hojik mu oire koin ure isidana lalibo October 10 ga mari sidagi ko ga thangai banda maruina miyam gi khongjang changsin ba hauragani haibagi warep ama ngarang amuk pauche sing da koi haina rapadi phongba thengnare haitare tamo masigi misi asi hoi yamna ningam da baduguma misi mdi oire hairaga su madugi matungda laiba buji kai haine koina political gi oiba duguma rajniti gi oiba sanaba ma naga rajniti gi oiba angam tanabagi phiba mamada ura akanda achengba koi gi justice haigadra chumba wayelu phangaroi dra haiba si miyam Pipung kudin nama si khana ragal lai aba madu ba case am oire hojik tim seisa tamogi wakalon kitang masi amna nungai te thodong ni maroina angang lai ba khoi boarding ga thamba school da tamhaning ba hojik se koi chana bi amoina boarding thamba si chana ba train amani adu da boarding lai ba nga ma khoi lai ba thidana hoi madugi asem balang la lan jing khoi kanam da khangba ngamdri adubu chingna ba nungai te ba lai ado ina political loi ba khoi gi adu da do thadok piraga ai khoi gi laibak sida law niyom lai jabani adu matung ina khoi gi phangom thokpa natraga mara laiba mising du khoi gi punishment piba aduga jesina taliba demand si aigi wakhalda honorable CM su yana khibai matungina CBI da sina bhaibani adu CBI da sina badu kari problem lairabano natraga masi tawre natraga tawdri haibagi portu khoi gi 14 October si mamangda khoi gi concern authority honorable CM no buiraga su magi office no biraga su JC da takpiraga adu yana ba porakpasi ai samagi pamjabani kai noi tadi thamai bagi banjina kari gumba tawba taragadi khoi Dhanamaj University College gi oja singsi nak leibani na khoi de academy master su abung kai ba masu oi aduna hoi JC gi demand gi chummi khoi na thammi ba sing sa yana ki ba matungina moi gi khongjang si matam khara handokhi bani ado hujik si yana gi pot tu CBI da sina basi langlang si kai no si khangdrabani na tang kai gumba masi sengdoktragadi natraga kai tawbiraktragadi toksalakani haibani na koi home department natraga honorable CM gi officer su masi khangan biraga
madu khoi yana bam pobiragadi punam ki aiba phagani aduga at the same time aina asagi justice ki wase khoi de law lejai court leiri aduna sigi waroi sin so khoi gi khra thu ba mong haiba tare ko normally koi na justice na the judiciary no aita basi kari ba court pon ma thanga khre thanga kraga khoi si karam ba kan da justice phangdoi no chumbala madra mani ko magi judgment ma pi ba hai tare ko mase koi da hoi ate factors me am daram bai adu koi he koi na praja me am he pam do thok ta bsu yawe aduna ai Nigeria DJC government gi chna taba judicial gi ba law gi ba process to adu kitang thujan biraga langla lang jina ta chumaran du gi mana phangi bai evidence satak mading matungina while বিচাर do tawbiragadi haribi issue sing sisu lotion bada mateng pangne na khanjai go khal hoi masima koi munna khanthuragadi hariba case si achumba lambi amada achumba wayel ama yam thuna pi haudragadi nakan ani makta hai tare miyamna thajaba mangbagi adugumba phibam ama suksoi soidana maki lengak ta su oro opposition da su oro natraga na masida chen chungjari even jc ki miyam doba miyamna thajaba mangpagi dugumba phibam ama suksoi soidana maki yaurakadra haibagi koi nunang ba laitaba nate aduna yargadi sungba case si open secret ni haiba tare sing sing masi karino haibasi while chathabiri ba while lipai biri ba sing sin su akitang ko gi fast track oina haiga expedite tosan biraga thunjan biraga yangsin biraga sigum lebak miyam gi issue mo oira ba sigum bibis na misi gi matang sidi chuma while duma kanana bu chumbo isnu kanana bu lan bu isnu adubu while gi maikei de gi di sini haiba matang tangdang da ma pithok bidraga di adum ningpung masi adum o magal lei ge do bodu ba issue ma oira kani haiba sima ko na su phongdok sebni haitare tamatang de ko gi engineering sing na lambi thong semba saba da yamna check in data collection tawgadabani hojik se koi gi assessment amagi garang se PWD koi gi conference on the pangthokiba mifam amada koi gi works ki minister this issues na thambi gi bani haitari masi koina kadai bhoba masi koina tawda yadabani haina koina lawduno yamna lumna lawda yadaba wafam amadi oiri haitare engineering sina koi gi lambi gi assessment data collect tawbudam nium chumna yam check in na tawgadabani tawdragadi mangjabana kaino aduga tawda yadabana kaino habna ching tam katang thambi akone ya noi ta bisi hoi karung ba hom bakra badi leire ado koina sab ko basi koi pd w gi engineer sing na tawni ta sing badi moina implementing agency hai batare to pa koi gi lambi thong sab da gi horga any construction gi report to government gi policy koi engineering sing na tawpani ado koina manipur sit ani thong yengbe amana koi gi sab loisan da gi pot ama natraga bana sakhra matung da khoi safety measures si ta hogdabadagi ar koi kuma thobdi crack chapagumba adagi natraga khoi gi mafam chana phajana thamhogdabadagi se lambi da urga su khoi gi uphul tholopagumba natraga matam natamdagi government gi rules lejari badu sungmak thagadabni sumaina sagadabni habi posit te hogdabadagi ai khoi da nuai ta thok phai batare ko adu masi honorable concerned minister sina masima khoi gi advice hai gada warning hai gada concerned engineers sing da thambi se am fai madumak so khoi gi engineering sing na thabo ina pangthok pu oisanu matang da ina tang thamjaning basi khoi gi da khoi gi health policy matang hi lak pa kan se khoi gi pollution level se hogi se khoi nong tare nong hita kan da lambi sing gi bera loi tore aduga upul je hora ne ado aina hajening na sigi sida long term policy hai batare aina kaim kan da su khoi na surprise oi ngakchab si manipur da khoi gi chawkhal di har ga khoi gi modern khoi gi suez na readiness system se leite ado khoi na sumi ngam kan da lambi kharati khoi gi chahi ma bok chatab sia hoi sai gi paisa de khoi hanjana recurring expenditure je tawri ne ba adona khoi na lambi sem ba sida sai gi government gi site gi su concern authority na khoi gi suez rename ga ka sembi raga tung koi na su lasting oi ba do ga sai ai sai je gi ba khoi na ek nong ta ka do full na ta ta da ba kan sida khoi gi mai khu full jen tor kan sida khoi gi hana di khoi gi sum na ki respiratory disease ka thu en leiram ba ado hojik ti khoi gi modern gi advance na khoi scientific study na lai se khoi gi respiratory disease na te ba khoi gi tonga tong ba sathi ba laina se infertility gi diabetes ki natra hakjang organ myam sing se khoi gi air pollution se marom ga sol le ha gi port se leiram na khoi gi sumna ka gi engineering department natab atop ba government agency ka tie up tor ga sum ba se khoi gi long term plan ama to biragadi masi amna fagani health ke su fagani aduga honorable khoi gi works mission haibi ge post mak se khoi gi concern department gi engineering sing na thabo ino pangthok pe oisanu adorga di department du na tana manipur praja myam su nungai ba phabo ngene thamjage hoi tamatang da khoi gi sana laiba ki exclusive amada khoi gi kang thokibana kaithel sing da yelhonga sing ningthina ubu phangdre yelhonga marang kai hanana ba lenga ki thoksil
कहने मागी मही यान बंगमद्रे है बा अखोगी लेंगाक्सिना अखोगी फिशरी की डिपार्टमेंट मरोन लोकताक मयागी लेबा अखोगी ngami singi damakta chauba अखोगी स्कीम चौबा प्रोग्राम पाइखत पदी अखोइन हौग्रे हाबदी था खरगी ममान अखोइन ताग्रे दु लाइबसी कयुम कांदा सुगुम इकंग थोखिबसिना मरम मोरगा येलौंगा सिंगसी मसिंग हंदरपगी प्रॉब्लम अमा अखोगी स्टडी तौरो कांदा फोंग सोय सोय दनकी ओइगनि खली सनाने बाइना तब अखोइन कमानी येंगबा याय लाइरे फिबमसी मसे लिसांग सिंदा अखोगी नेग्लेक्ट तौब पोलम लई पॉलिसी प्रोग्राम दा अदुगा अखोइना ग्लोबल गी ओइना अखोगी चेंजेस लाप हाइबा तारे अदुगी फैक्टर अमसु वे आइना जेरिंगदी सिंग हेक चावबा नोंग तारगना नत्र इकंग एक थोकपसे वर्ल्ड गी मफम खरसु उबा दुम फंगेबा अदुबु अखोगी मणिपुर गवर्नमेंट दा अखोइना हाइजनिंग बनद्र पॉलिसी मेकन थमजबा याबा वाफम से करिनो हाइ तारगदी अखोइना अइनसु ममांग हेक पंजगिबसे अतै लेबाक अखोइना एनी पॉलिसी प्रोग्राम तौसे मो याम सीरियस ओबा रिसर्च नत्र स्टडी तौ मदु गवर्नमेंट फंडिंग तौबी याय अतोप एजेंसी में पीगिबा याय नत्रगा मदुगी एक्सपर्ट पीबा याय को मसी स्टडी सि तौरगा अखोइना लॉन्ग टर्म पॉलिसी मोइना मदुगी मसाक तो पिरकनबसी तौहनिंगिबा होय गवर्नमेंट नत्रगा फिशरी डिपार्टमेंट नत्रगा कंसर्न अखोइ एग्रीकल्चर लैरिबा मयाम गवर्नमेंट डिसिजन लौगदबनी अदु मदुगी लौनबगी मसाक से मदुदी खितंग साइंटिफिक ओइबा नत्रगा अखोइगी कल्चरल नत्रगा अखोइगी स्पेसिफिक ओइबा जोग्राफिकल फीचर्स नत्रगा कनोसी लोकेशन से येंगा दुमदि चांगी अदु चुमदि चुम्मी अखोइगी हान लेजरम बंगा से अखोइ मम याम तांगे अदु गा खरदि सिक्से फंगदा भाई तारे मसिदे चुम्बनेबा अदु मदु कमाइना कोन गदगे हैबसदा इना थमजनिंगिदी मदुगी पॉलिसी प्रोग्राम सेम कांदुदा अखोइगी अखंग हि तानाबिबा रिसर्च खर तौबा अदुगा मालेंगुइना अखोइ होंगैबा सिगी येंगा अखोइदा करि तौबा याय अखोइ उथाबसिमा ओइरेको सिनतबदा अखोइगी वाटर पोल्यूशन जु फैक्टर बनेबा गा सिंजे सिबा नत्रगा लोइसलकपसे अदु तादे अखोइगी वाटर कंटामिनेशन नत्र अखोइनि सिजनरिबे सिंजे अखोइगी वाटर ट्रीटमेंट का तौबा कयनो लक्ताक ता तादोइनि अखोइनि सिजनरिबा केमिकल नत्रगा वरेबा अखोइगी नोमगी चंगदबा यादो पुंसिदा सिजनरिबा अखोइगी लैबा मयामसिना सु लक्ताक सिंदो कंटामिनेशन तौरगा मदुगी गा सिंदो सिनबगी नत्रगा फर्दर नोंतादबसिंग मथक्ता सुंगसु यावरेबा अदु अखोइना आई वखलदि मसे होलिस्टिक अप्रोच अमा चांगी अदुगा हानगी लेरिंग बखोइगी हुजिबजिंग आमी हाइबा तारे सिगी सुमखोइगी इनपुट अमा चांगी कइगिनो द खोइगी साइंस फन एडवांस ओइग तारगसु से लक्ता प्रोजेक्ट की मतंग खोइनि थेंगजब कानसिदा मॉडर्न साइंस नत्रगा इंजीनियर सिंगना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेमग्रे अदुबो खोइगी हाना लेरंबा वाटर बॉडी की इकोसिस्टम हाइबा तारेको मदु थुगाइरुबदगी खोइ हाना ट्रेडिशनल ओइबा गा मयाम से खोइगी मांगखिबगी अदुगा खोइगी हान लेजरंबा कोई मना मसिंग हाइबा तारेको लौताक के कोइबदा तौगिबसी अखोइगी मांगखिबगिसु मांगखिबसिन मरम ओरगा अखोइगी लाइवलीहुड नत्रगा अकोइबदा तारम मियाम सो सैथेंग म पीबा अदुगा लोलो लोना दगी अखोइगी सिमदंगा हाइजहोगे लौताक प्रोजेक्ट सिना मोइना मतमदा पारंबसी सि तौरगदी अखोइ लौ सिंगुबो याबि मफमसे हेंकलकने हाइबने तसेंबदि हंधरे होय अदुमाइना आइना हाइजनिंगेदी मॉडर्न साइंस की नॉलेज सिजना बिरगा अदुबो अखोइगी हान लेजरम इकोसिस्टम अदुगा अकोइबदा लैरिबा मिसिंदुगी मोइगी नॉलेज का हापसन बिरगदी होलिस्टिक अप्रोच अमा चांगी होय इमीडिएट ओइबा गवर्नमेंट तौबा याबा खरा लबो याय अदुगा लॉन्ग टर्म बेसिस सुगम पॉलिसी में सेमगदी ना मिसिंदुगी मखोइगी सिनमिलोंदा मोइगी इनकम लाखपदा नतना अखोइ कंजम्पशन तौगदबा अखोइदसु नुंगाइबा म फंगदे अदुगा अखोइ इकोनॉमीदसु मपानदै पुसलकपदो हंधगदौनिना हक्सांगिसु ओइबा इन्वॉल्वमेंट अमा यावबने फैक्टर अमा यावबने मसे अखोइना मतम चाना मुन्ना खनबिरगा अखोइगी साइंटिफिक ओइबा स्टडी म तौबिरगदी मसिगी नुंगाइतबा थौदोकसे अखोइ मतुंगदि सुंग सोइदा हंधगने से योखल खंजे होय सना लेबा की पाउसिमा अखोइनसु यामना हक्सिन लौजे हाइबा तारे असेंगममकने कैथेल हुजी अखोइगी स्वाइदा थोक्सबा अखोइ स्वाइदा अखोइगी काइने योक्सबा ngaसी इउ सेलेक्टर हाइतार उनगी nga तोइना हुजी महु सिनजलकपसि मसि यामना नुंगनांग निंगाइ ओइबा मिपाइ निंगाइ ओइबा फिबम हमदा लैरे हाइबसि सना लेबा की ngasi की पाउसिना कोइदसु अमुका हना निंगसिंग हल्ले हाइबदनि तमो लोइसलकपदि याम नुंगाइबा पाउ हाइबा तारे मैग्निफिसेंट मेरी कॉम हुजिक चथरिबा अखोइगी वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप तंगारांगसि मागी लंबा ओरिबा कोलंबिया गे दुगुम बॉपुने मा माइथि पिरमगा सेमीफाइनल चंगरे सेमीफाइनल चंगी बाइस मक्तबु एटलीस्ट यामद्रो द ब्रोंज मेडल अमदि दुम अशोर्ड इफंग फंगबनि हाइतारे अमु नुंगायो पाउसे तमोइसु वाखन मसे यामना नुंगाइ ai सामकिदि मेरिकॉम से कुइरे खिना फॉलो अप तौजरकपा दुगा तसेंना याम नुंगाइ गिबाइना मितै पि ताखि मोमेंट हाइजगे मीगी अखोइगी सक्सेस है एनी फील्ड चप माने बदु मागी प्रिंसिपल खरा मीदुगी मोटिवेशन डिटर्मिनेशन प्लस सपोर्ट सिस्टम से
माने अखोगी ओलंपिक की केस अखोगी मागी वेट ती सुदबनी अदु मागी डिटरमिनेशन से याव दबया दिसिने अमाय तोर मा ब्रोंज मेडल जे फंगी मतम दai दिल्ली द लay NDTV द माले एन इंटरव्यू ता के बसे अद माना हागी बसी माना पामजकी बा मियाम की तमत खनगी बसी गोल्ड मेडल ने अद गोल्ड मेडल दी ब्रोंज से फंगे बा अदु माना हागी बसी सॉरी ना मतम द मी तारि बमी सिंग याम इमोशनल यो मोय की आइना जिनगी दी मागी स्पिरिट मागी वाखलो जे सुमना ककी मसागी गोल्ड मेडल दु फंग न तब लाइबाक तु गी प्राइड अमो गी मंगोन द मदुगी होइबा यामना स्ट्रॉंग कोइनो मा यावे से गी थाजबनी दुग मागी फिल्म नत्र तैसु येंगी अदु मसे खोगी मणिपुरगी खोगी चौथोकजबद नतना वर्ल्ड गी ओइना सो खोय याम नुंगाइजबा गिवन द हार्डशिप नत्र कंडीशन सु लेना लेना खोय सुमाइना खोगी डिटरमिनेशन दु याव तोरगदी खोई माय पाक पसिंग गम्मी है सही माय यामे अदुरगसु इबाउसी एज अ यंग खोगी यामना इनखलैबा मी दौना याम स्पिरिट देना तौबसे खोई पुनमगी चौथोकसिंग गाइने दुगा खोई स्पोर्ट्स पर्सन सिंग दसु नत्रगा अतोप एनी फील्ड लाइबिसनसु ए माना सुंगम्बनी ना कोइसु वर्ल्ड लेवल नेशनल लेवल नतब सुंग स्पिरिट से लेहनजनिंगी मसिमक्सु थोपोइसु नुमाना तौरिबा अचीवमेंट अदुगा तुंगदा लाकदबा खोगी मागी मेडल से खोई वन गोल्ड मेडल से फंगबोइसु नो खोई मणिपुर मियाम की तरफ तगी ऑन ऑल द बेस्ट से थमजगे Times of Manipur की माइकई दगी सु मैग्निफिसेंट मेरी कोंग गे सिगुंबा चंगसल लइबा कोगी मागी स्ट्रगल मागी सुंबा फाइटिंग स्पिरिट्स दिस द हजिक चथरिबा चैंपियनशिप्स दिस द हजिक सेमीफाइनल चंग रहबनी सेमीफाइनल दगी अमुक मागी ओपोनेंट बिट तौरगा फाइनल चंगा कांदा गोल्ड मेडल सोई सोइदन की लव ओइसनु हाइबसी टाइम्स ऑफ मणिपुर की माइकई दगी सु थमजबनी हाय तारे तमो याम नवाइजें ngasi लेंसन बिरगा ngasi फोंदरिबा पाउचिंग द यावरि मरु ओइबा पाउचिंग की मतंग तमो वे वाखलोन का थम्बिर मतंग फोंगना थागा च फोंदुक Lololina ngasi goni matang swais the Times of Manipur gi the morning talk raising the voice me tabi prum pum kana kurum jab lolina kaina na yathang nijeri. This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority.